Intermediate Department and Voina Kanzir to Zirlai Somni Patni na Mizote zingah Chanchin Tha alo thleng ti Kanzir dona ZIrlai hian missionary ten Mizo Chanchin an Hriat Dante Williamson Mizoram Chanchin Tha aron thlen thu tele missionary dang an local chungchang te Kanzir hodon ani Mizo pipu te khan CM2 pathian an ring nge ya amaro chu nat thlen tu chu ram huai nia an rina wangin ram huai hne na anin thoi thina khwale khwa indo thina ni wangin mishing nun aral muang lova an khongai thlak hle ni Christian na alo lu nuwa chuan kanuna in thlak ta feka chu wangin Mizoram Chanchin Tha alo thlen dan hi kan hriat apoi mo hle pakhat na missionary ten Mizo Chanchin an hriat dan lo soi zui ta ila Mizo pipu te chu an hun masalama chuan namdang vai le sap te nen an la in tong ngai lova kumsang khat zariat somruk pariat vela tangkhan Mizo ten British opram chung kachara thing pui huan te halin mi an thata then khat an man boka chu tang chuan British sipai te chu Mizorama an ron lut ve tranta ani kumsang khat zariat somsari pakhat Mizo lal beng khwayak ho te chu kachara anzuk kala anzuk runa mi ten zut anzut hata lai huna hian Alexander pura thing pui huan en call tu James Winchester an kap luma afanu Mary Winchester chu Mizorama an hon ta kumsang khat zariat somsarli pahnia khan British sipai te khanin Mary Winchester chu ahan chan chuak le ngal ani kumsang khat zariat somriat pariat le sang khat zariat somriat pakwa inkara Mizoten chitagong le kachar asama khwate an run le ta chuan avoi hina tan British ho chu Mizoram an ron kal le aizola omhun kwarin Mizoram chu an obve tangal ani British sipain Mizo an man te chu tuna Bangladesh rama silhet zela an thon thina chung zel tang te chu kumsang khat zariat somko pakhat kumtir lama khan Williamsa Welsh Calvinistic Methodist Anua Presbyterian Church of Wales nita missionary khasirama thok chuan alo muwa an Chanchin hriat chian aduan Chanchin hriat chian nuwa chuan an rama Chanchin Tha hril ngei thulin a hria chuan an missionary mun pui Liverpool lama Mizorama kal phalna dila Mizorama kal turin a in buat saita ani chuti chuan Williamson Mizorama Chanchin Tha aron thlen thu hi lo soi zui ta nga lila William sale athian te chu February ni som panga sangkha zariat somko pakhat khan an omna mun sela atangin Mizoram an ron panta Alexander pura Mizoten Mary Winchester an man na mun an tlo phota chuan zan khatan riaka atuka longin tlong an ron zo chowa chuan March ni som panga sangkha zariat som kwa pakhata kutbul lui chua anon thleng ta chuta chuan lian kunga khwa mual vum no pang pariat vel kumsom atanga kumsom panga inkar vela upa an huwa chung no pang te na chuan Bible milem le no al te an sema la te an saksakani no pang te hria tur khan lan sa ti nai chu Mizo no pang te chuan mu nom an tia ang phua winan ngai thlani ti in William sa chuan a zia kani March ni somni sangkhat zariat somko pakhata aizol an thlenga aizol an cham chung hian William sa chu maubok lal do khamai na thlenga mi za borvel ma vai tongin pathian thu a soi thina do khaman lal do khama khan Mizo tongin le sak thina ni aizol chol karli zat an chama chuan April ni som palia sela lampanin an chuak le ta ani
William sa chuan an mission mun puya Mizoram azin Chanchin a hriat tir nuin Mizoram chu Chanchin Tha hril na hmunatan an pom zui ta ama nge chu ron tir an tum lain van duai thlak takin April ni somni le pakhat sangkha zariat som ko pani khan athia a local le thei talo ani Mizote Vanlalhriata pathian thu soi ma saber Reverend William saten Mizoram an ron thlen ni March ni som panga hi keni Mizoram Presbyterian ko ran chuan Chanchin Tha thlen ni a kan pom ani missionary dang Mizoram an ron kalta William sa Chanchin kan soi zo chi a khami nu khan Mizoram a local atranga kumthumna Arthington mission tirin Reverend ZIrlai na pubuanga le Reverend FW Shavicha sap upa te chu January ni som pakhat sangkha zariat som ko pali khan aizol an lo thlenga chuan an mani tir tu Arthington mission ho tu ten an omna mun ngai khia khan kumthum bak oman phal lova chuan December sangkha zariat som ko pasaria Mizoram an chu san le ani pubuanga te chu ma de khan August ni som thum pakhata sangkha zariat som ko pasari khan Reverend D.E. Jones Mizoten Joseph Pluya kan ti kha Presbyterian missionary khan aizol aron thlenga pubuanga te pani po kha kum sangkha zakole pathuma London Baptist Missionary Society tirin Mizoram an lo let le ani chuan Mizoram chimlama anni pani khan omve thunga chuan Mizoram chu field pahnia then anita marlama Presbyterian missionary an oma chuan chimlama Baptist missionary an omthung ani Mizozinga chan Baptist machang masaber khumale khara te chuan zu ni somni le panga sangkha zariat somkwa pakwa khan puzo sapluya kota baptisma an changa Mizoram chu kumsang kha zakwa somnga alo her som chuan Christian ram tia chal thei kan lo ni ta ani thu von lo ngai thla ila Hebrai bung som pathum chang som pasari in ho tu pathian thu lo hril tu te cheu chu hrengreng ula an om dana thil chuak chu ngai to in an rin dan zir u tini zo na kan in zot lenga chuan achan na po kan soi zui ngal anga pakhat na Mizozinga Baptist machang ma saber te kha tu tenge lar khop maya khumale khara te kha ani pani na engtik kuma nge beng khwai hoten missionary Mary Winchester an lak bo engtik kuma nge beng khwai hoten Mary Winchester an lak bo tinia achana chu kum sangkha zariat somsarile pakhata ani pathumna British Sipahin missionary an man tekha khoi jela nge anda thin tinia achana chu Bangladesh rama silet jela ani palina engtik kuma nge William sakha Mizorama lolu tinia kum sangkha zariat somko pakhata ani pangana Reverend D.E. John sakha Mizoten engtinge kan ko thin tinia achana chu Joseph Pluya tini khati zong kha voina kan ZIrlai ani